Perezida Paul Kagame yakomoje kuba maze igihe bamwita munyagitugu agaragaza ko nawe atazi icyo ababivuga bashingiraho bamwitawe. Umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru Le Figaro cyo mu Bufaransa. Ibitangazamakuru bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bw'isi ndetse na bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakunze kwita Perezida Paul Kagame umunyagitugu, bijyanye ahanini no kuba adakunze kwihanganira abashobora kugirira nabi u Rwanda ndetse n'abarutuye. Ababivuga kandi babihuza no kuba ari umwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika bamaze igihe kirekire ku butegetsi, ibituma bamushinja kutabisa babimushinja abandi ngo nabo bayoboke. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko mu bamwita umunyagitugu ntawe ateganya gusaba imbabazi z'icyo ari cyo cyangwa se icyo akwiye gukorera abanyarwanda. Ati ni uburenganzira bwabo, ati kumwita umunyagitugu, icyakora ati sinzi icyo bashingiraho banyita gutyo, ati sinshobora gusaba imbabazi z'icyo ndicyo, ati cyangwa se icyo nteganya gukorera igihugu cyanjye. Umukuru w'igihugu kandi yakomeje agira ati nta na rimwe nigeze ntekereza ko umunsi umwe nzaba ndi hano nka perezida, ati byaje nk'impanuka, ati ndababwiza ukuri hari ibintu utagiramo uruhare, ibintu utashobora kugena uko bigenda, ariko uko byamera kose bikaba, ati nuko rero ndi hano ndi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Abajijwe niba azakomeza kuyobora u Rwanda kugeza muri 2034 nk'uko abyemerwa n'itegeko nshinga, Perezida Paul Kagame yasubije ko ishyaka RPF Inkotanyi ari ryo rizabigena. Ati ishyaka ryanjye niryo rizafata umwanzuro niba nziyamamaza mu matora muri Nyakanga, ati ku by'ahazaza byo ntabwo mbizi, ati niyo naba nshaka kugeza icyo gihe, ati sinjye uwo kubifataho umwanzuro njyenyine, ati by'ahazaza sinjye ubigena. Akaba rero ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame bakomeje kugenda abigarukaho. Guverinoma y'u Rwanda yaburiye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nyuma y'uko ugaragaje ko uteganya guha ubufasha ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko zahabwa ubufasha. Ku wa mbere tariki ya 4/24 nibwo habaye inama y'akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano, yigaga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC ndetse n'uko ingabo za SADC ziriyo zashyigikirwa. Inama yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. U Rwanda ruvuga ko rutigeze rutumirwamo, ari nayo mpamvu rero rwafashe icyemezo cyo kwandikira umuryango wa Afurika yunze ubumwe rumenyesha ibyago ubufasha bwawo kuri ziriya ngabo bushobora guteza. Ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika birimo Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania byohereje ingabo muri Kongo Kinshasa mu rwego rwo guha ubufasha ingabo z'iki gihugu mu ntambara zihanganyemo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ni ubutumwa kandi bunarimo ingabo z'u Burundi zagiye muri RDC biciye mu masezerano y'ubufatanye iki gihugu cyasinyanye n'u Burundi. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko rutishimiye kuba izi ngabo zizwi nka SAMI DRC ziri hakurya, bijyanye no kuba FARDC izagiye guha ubufasha isanzwe ifatanya ku rugamba n'imitwe irimo FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr Vincent Biruta mu ibaruwa ndende yandikiye Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yasabye umuryango kudaha SAMI DRC uruhushya cyangwa se amafaranga kuko ngo idashobora gusimbura urugendo rwa politiki, no kuvuga ibiganiro bya Nairobi na Rwanda rwahagaritswe na guverinoma ya RDC. U Rwanda rwibukije yuko ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC cyatangiye mu myaka 30 ishize ubwo guverinoma yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ingabo zayo ndetse n'aramwe bahungiraga muri Zaire. Ruvuga ko guverinoma ya Zaire aho kubambura intwaro yabafashije kongera kwisuganya mbere yo gushinga ikiswe FDLR, imaze igihe rero yarabaye ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ishinja umutwe kuba umaze igihe ubiba ingengabitekerezo ya jenoside muri RDC, ibirenze ibyo ukaba ugira uruhare mu gutoteza amagana y'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ku buryo benshi bahungiye mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu by'akarere. U Rwanda rwibukije umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi ko muri 2013 brigade y'ingabo zishinzwe gutabara aho rukomeye yari yobowe na SADC iteganya guha ubufasha yashinzwe igamije kurwanya imitwe irimo FDLR na ADF, gusa ihitamo kurwanya M23 yonyine, ku buryo byanatumye rero gahunda y'ibiganiro bya Nairobi byariyo icyo gihe ipfa. Iyi FDLR kandi u Rwanda ruvuga ko isangiye gahunda n'ibihugu birimo RDC n'u Burundi byeriye ko byifuza kurutera, hanyuma rero bigakora ubutegetsi bwarwo ku mbaraga nk'uko babigarukaho. Ubwa leta y'u Rwanda kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe yaba ubufasha SAMI DRC nta kindi byamara kitari ugutiza umurindi amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC ndetse no gushyigikira uruhande rwa guverinoma ya RDC ihagazeho, ibyatuma rero yivana mu nzira y'amahoro yo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo amaze imyaka irenga 20. U Rwanda rwasabye Musa Faki Mahamat, umuyobozi wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ahubwo gukoresha ibiro bye mu gusaba Kinshasa gukomeza gahunda yo gushaka umuti wariye amakimbirane mu mahoro, by'umwihariko gahunda y'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda.
nk'uko bakomeza kugenda bigaruka. Ibi rero byatumye rero u Rwanda n'ubundi na RDC mubano wabyo ukomeza kubuzamo agatotsi gakomeye cyane, aho rero leta y'u Rwanda ishinja igisirikare cya Congo FARDC kwipatana na FDLR yiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka wa 1994, ariko kandi banakomeje no gukongeza ingengabitekerezo ya jenoside. Ariko kandi leta ya Congo nayo igashinja u Rwanda ko ruha ubufasha umutwe wa M23 umaze igihe urwana n'ingabo za Congo FARDC, iz'u Burundi, Wazalendo ndetse n'izi ngabo za SADC. Muri 2023 nyuma gato y'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akoze impinduka zikomeye cyane zasize Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney avanywe ku mwanya wa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, hajya havugwa byinshi cyane ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye imbere mu gihugu cy'u Rwanda byandika amakuru atandukanye. Urugero nk'ikimakuru Umuryango cyanditse inkuru igira iti biravugwa ati Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze muri guverinoma ko yaba afunzwe. Bagize bati amakuru avuga ko Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse akaba na Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru yaba ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Amakuru yatangiye guhishwa ku mbuga nkoranyambaga ku mugoroba wo ku itariki ya 2 Kanama 2023, ariko icyo gihe ntacyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje kuri aya makuru. Gusa byari byatangiye guhishwa nyuma y'uko uyu munyapolitike yitabiriye umuhango wo kwimika umutware w'abakono. Amakuru yavuga ko Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse akaba na Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru yaba ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Amakuru yatangiye guhishwa rero ku mbuga nkoranyambaga hari ku itariki ya 2 Kanama 2023. Ntacyo rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwigeze rutangaza icyo gihe kuri aya makuru. Gatabazi Jean Marie Vianney yaherukaga gusaba imbabazi avuga ko yateshutse akagana imitekerereze ishingiye ku dutsiko aho gukurikiza umurongo w'igihugu wo gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X rwaza ari Twitter, yavuze ko atazongera kwijandika mu bikorwa biganisha ku gucamo ibice Abanyarwanda. Ati murakoze nyakubahwa perezida wacu ku nama, impanuro no kudukebura, ati mutwibutsa umurongo twahisemo nk'Abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku bunyarwanda tuyobowe n'intekerezo za ndi umunyarwanda, ati yasano, ati muzi iduhuza twese. Imbabazi ati mwaduhaye tuzazubakiraho turwanya byimazeyo ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda kuko arizo mbaraga zacu. Ati tuzaharanira kandi no gukebura uwo ari we wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko. Ku itariki ya 18 Nyakanga 2023 umuryango wa FPR Inkotanyi wasohoye itangazo ryamagana igikorwa cyahuje abantu bakimika umutwaro w'abakono, igaragaza ko bisubiza inyuma intambwe yatewe mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Umuhango wabereye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze ku itariki ya 9 Nyakanga 2023, aho bamwe mu bakomoka mu bwoko bw'abakono bahuriye hamwe bakimika umutware. Byavuga ko abari bitabiriye iki gikorwa atari abakono gusa bo muri rusange, ahubwo ari itsinda ry'abantu bamwe biganjemo abagubwo bafite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko banafite inkomoko mu bice bya Kinigi n'ahandi mu majyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma rero yuko hakozwe izo mpinduka n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kugeza ubu Gatabazi Jean Marie Vianney nta wundi mwanya yari yahabwa muri guverinoma cyangwa se akandi kazi ako ariko kose inshingano yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Haribazwa rero aho aherereye uyu munsi wa none cyangwa se ibyo ahugiyemo. Abanyarwanda benshi cyane rero bakomeje kugenda babihurizaho bibaza ati se Gatabazi Jean Marie Vianney ahugiye mu biki? Reka mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yasubije abamwita munyagitugu